I pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. Današnja tema su nam Pokemoni, odnosno sistem za koji ja mislim da je najgenijalnije igrat Pokemona na njemu što se tiče omjera uloženog i dobivenog i samog gameplaya i kvalitete gaminga kao kompletnog experience, jel? Bacio bi mali uvod o Pokemonima, znači ja sam 100% uvjeren da svi znaju što su Pokemoni. Međutim, većina ljudi njih asocira nekako, povezuje sa anime serijalom koji je bio ultra popularan. Međutim, Pokemoni su originalno RPG, odnosno JRPG. I taj serijal je nastao još 96. u Japanu i mislim godinu ili dvije kasnije da je krenuo i na zapadu, u Europi i SAD-u. Vjerujem da dosta ljudi to zna, ali to govorim za one koji ne znaju. Znači, Pokemon RPG serijal je krenuo sa originalnim Game Boyem. To su bili Red and Blue, crno-bijele, odnosno monokromno, visi koji ste model Game Boya imali, su izašle za taj sistem. I nakon toga su slijedile druge generacije, znači Gold and Silver, i poslije toga su išle znači, i na Game Boy Advance igre, da ja sad ne ulazim u sve generacije. Ako koga zanima mogu i video o tome napraviti. Ali danas bi se fokusirao na to koji je sistem najbolji za igranje Pokemona i gdje su zapravo dostupne sve glavne Pokemon igre. Znači, ovo je moj 3DS i ja na njemu trenutno igram, zapravo, ajmo reći na njemu, na toj liniji sistema igram. Trenutno igram 6. generaciju Pokemon igara, to je ovdje tu Pokemon X and Y, ja igram, što bi se na naški reklo, Y verziju. X and Y je znači 6. generacija Pokemona koja je znači ekskluzivno za 3DS sistem izašla. I nakon toga imamo još jednu generaciju Pokemona, Sun and Moon. Međutim, meni osobno 6. generacija je najdraža za 3DS sistem. Ja kažem meni osobno zato jer fanovi Pokemon igara znaju biti vrlo strastveni, tako da neću ulaziti u to koji je bolji serijal, koja je bolja generacija ili lošija. Meni osobno je 6. nekako više sjela, ali igrao sam i Sun, igrao sam čak i Ultra Sun, samo ga nisam prešao. Međutim, ono što bih želio reći, znači 3DS sistem, ovaj gore, na kojem se vrti Pokemon Y, je zapravo sistem na kojem su dostupne unazad nekoliko godina sve Pokemon generacije, za sada. Zato jer najnovija 8. generacija Pokemon još trenutno nije izašla, ona će biti ekskluzivna za Switch, ali znači to je kompletno jedna druga priča. Sve klasične generacije Pokemona su dostupne za 3DS sistem. Međutim, da li ja mislim da je najoptimalnije igrat te igre upravo na 3DS-u? Vjerujte mi, iznenadit ćete se kad kažem da ne. Zašto? 3DS je genijalan sistem, međutim ima jedna alternativa. A naravno govorim o ovom sistemu čija kutija tu izložena. A to je ovaj šarmantni 2DS sistem, originalni 2DS. Znači ima onaj 2DS XL koji je velik kao i ovaj, preklopni, jel? Pa koja je fora s tim? Znači, kod 3DS-a, osim što možemo igrati native sve 3DS igre, znači 6. generacija, X and Y, i Sun and Moon, koji su 7. generacija, i Ultra Sun and Moon, koji su njihovi nastavci, jel? To sve spada u 7. generaciju. Osim toga, native možemo igrati remake 3. generacije, Alpha Sapphire i Omega Ruby, koji su znači isto za 3DS remakeane. Međutim, kad je bio Anniversary Edition, na Virtual Console su od 3DS-a izbacili i prve generacije. Znači imamo prvu generaciju, drugu generaciju. Treću sam rekao imamo remake, 6. igramo native isto i 7. native. Međutim, gdje su ostale generacije 4. i 5. Pa upravo je 3DS sistem direktno kompatibilan sa DS sistemom, a 4. i 5. generacija su izašla za DS sistem, odnosno znači tamo su bili Platinum i govorimo o 4. generaciji Platinum i bio je Diamond and Pearl, to je sve 4. i 5. generacija su bili Black and White and Black and White 2, Black and White 2. Tako da znači na 3DS-u su sve te igre dostupne,
Preko Virtual konzola, odnosno eShopa, imamo i ostale naslove. On je lijepo u sleep modu, sad ću ga probuditi da vidimo njegov eShop. Pa zašto ja mislim da je ipak... Aha, nešto sam dobio. Kirby neki demo, super. Zašto ja mislim da je bolje? Zato što 3DS je još uvijek aktualna, iako izlazi Switch Lite vrlo uskoro. Samo sekundu, žviciram ovo nazad. Znači, ponovit ću, iako izlazi uskoro, Switch Lite, 3DS je još uvijek glavna linija Nintendovog handhelda, Switch Lite će vjerojatno biti njegova zamjena. Međutim, 3DS će se i dalje proizvoditi barem još 2 godine, ja sam 100% siguran, a sa 3DS sistemom naravno proizvodit će se i 2DS sistem. On košta nekih 200 eura, lažem, sad je jeftiniji, sad je nekih 140-150 eura i to sa upakiranom igrom, jer mu je pala dosta cijena. Međutim, ovaj momak ovdje, koji je vrlo šarmantan, ponovit ću, košta samo nekih 90 eura. U Italiji ga možete, znači govorimo o novoj konzoli u dućanu, u Italiji ga možete kupiti za 75 eura, novi novcati, tako da se može i online naručiti, kod nas je malo skuplji, neki 90 eura. Ovdje piše cijena 899, to je stara cijena, znači njega sad se može kupiti za 700 kuna, 650 kuna, ako se vani kupuju novi novcati. Ako ćete polovnu ovu konzolicu uzimati, znači govorimo o ovoj verziji, nju se može naći već za 300-400 kuna po njuškalu i sličnim online tržnicama. Da li se isplati da 300 kuna za polovni 2DS? Pa naravno da da, jer za samo 200-300 kuna dobijete, znači ovo ultra čvrsto, to je Nintendo, svaki Nintendo je napravljen da traje, a dobijete sve mogućnosti, gotovo sve mogućnosti koje ima 3DS. Jedino što nema taj preklop, nema 3D i u ovom slučaju ja imam XL verziju, ovo ima manji ekran. Međutim, u slučaju Pokemon igara mislim da je taj manji ekran zapravo puno zabavniji, a 3D efekt nema nikakvog utjecaja, malo možda klincima bi bilo zabavnije igrati u 3D-u. Ja osobno igram cijelo vrijeme Pokemone u 2D-u ako igram na 3DS-u, zato sam odlučio preći na ovaj, zabavio sam se puno više s tim. Znači prvo ću pokazati, evo, imamo sve na eShopu za skinu, znači Gold, Yellow version je isto prva generacija, ovo su druge igre. Tako da, evo, mislim nisu baš jeftine igre, evo jedna dođe po 9 eura, ali s obzirom da nećete igrati sigurno sve Pokemon igre, nego samo jednu, ja mislim da se isplati da 9 eura za Pokemon igru koju ćete igrati tjednima i tjednima. Onda bi sam opet nešto. Samo sekundica. Evo, upravo su mi darovali Sun and Moon demo, a ja sam ga već igrao. Pa ajde idemo ubaciti Pokemon igru unutra da vidimo kako to izgleda i zašto ja mislim da čak ljepše izgleda na 2DS-u nego na 3DS-u. Aha. Evo njega ćemo zaklopiti. I stavit ćemo ga ovdje da nam ne smeta. Ja sam malo skica isto s tim, znači Pokemon zakon, cartridge ubacimo. Već sam govorio o ovom sistemu, ali nikad o Pokemonima na njemu. Evo nudi mi neki update software, ali mi ćemo bez toga, vjerojatno neke nove funkcije. Znači, kvaliteta ekrana je stvarno solidna za ovako malu konzolicu, izgleda predivno. Ja sam se stylus već pripremio, izvadio sam ga van. Stylus inače ide ovdje. Ja ga koristim za neke stvari, jer mi fora. Pa ajmo vidjeti kako to sve skupa izgleda. Znači, iako je manje, evo nudi mi, obavještava me da sam premjestio iz ovog uređaja u ovaj drugi, zbog friend listi i svega. Sad ja nemam dobro osvjetljenje tu kući, međutim, vidite da ovo predivno izgleda. Znači, isto kao i imam mirole, da idu brže. Znači, igra se isto kao i svaki drugi Pokemon naslov. Fora mi je ova šumica, ovo sam sad prešao. Evo doću samo do jedne borbe ili tako nešto casual, čisto da se vidi. Znači ja volim igrati sa stylusom. Isto imamo sve ove ostale mogućnosti. Kao i na 3DS-u. Online naravno možemo changeati naše Pokemonima. Evo sam već osvojio. Što se još želi reći? Fore su mi ove stvari kao tipa Pokédex. Kad ga otvoriš, malo me ovaj uređaj čak i podsjeća na Pokédex u anime i u stripu. Znači kad ga otvorimo, dobijemo
Evo ga, baš podsjeća na Pokédex, izgleda totalno zakon. Ovo je Kalos regija, zaboravio sam spomenut. Kalos regija od koje se 6. generacija zbiva. I ovdje imam sve Pokémone koje sam za sad ulovio i s kojima sam se borio. Znači, kad nešto hoćemo pročitati, uđemo. Kao i u svakoj Pokemon igri, samo mislim da je ovo genijalno i dobijemo na karti gdje se može naći, jel? I dobijemo njegov opis, kako se glasa i sve to slično. Tako je slično bilo i na DS-u, a mogu changeati ovdje stvari. I birati Pokédexu koji je spol. Znači, usporedba. Kako mu izgleda evolucija njegova, tip 1, tip 2, evolucija, boja, oblik, sve. Znači, to su sve neke cake, ali ajmo mi na jednu borbu baciti. Malo dugo traje ovaj video jer je... Znači, napomenut ću još jednu, 3DS XL verzija je jača nego 2DS, što se tiče procesora, znači da ćete bit će malo brži, u nekim igrama malo bolji frame rate, ali za Pokemon igre, znači, to je stvarno, kako bi rekao, optimalno je zapravo nepotrebno imati neku jaču konzolu 2DS, ovo je zakon. Ajmo vidjeti negdje gdje ima nešto za borice. Aha, evo neka Poké lopta, evo neka borba, odlično. Evo sad. Aha. Ovo je Pokemon s kojim trenutno igram. Inače, fight. Ovo će biti brza borba. Evo, isprvo. Zato je ovaj Pokemon dovoljno obrijan. Ali evo, čisto da se vidi kako to izgleda na 2DS konzoli. Ne želim uspoređivati s 3DS konzolom, jer stvarno nije potrebno. Nego ja, evo, iz prve ruke vam preporučam, ako imate volju i želju igrati Pokemon igre, bilo da vaši klinci žele, ili da ste vi neki mulac koji ja od 30 godina koji želi igrati Pokemone. Jer Pokemon RPG-ovi jesu možda pričom namijenjeni klincima, ali kad ih počne širati, taj svijet je toliko immersive i fore napravljen, da je fora i za odrasle. Tako da, bez obzira na generacije i na godine, Pokemon igre su zakon koliko god godina imate, pogotovo kad se naviknete na njih. Ja sam inače veliki fan JRPG-a, općenito, i tako da mi Pokemon igre su mi sasvim prirodno sjeli kad sam tek ulazio u sve to nekad davno. I eto, ništa, to je moja preporuka, znači 2DS, genijalan sistem. I by the way, kad se ovo preklopi uđe u standby mod, mi imamo ovdje isto također opciju s ovim sleep tipkom, možda sam već pričao o tome. Jednom ću napraviti video posvećen svim 3DS i 2DS, cijeloj obitelji, to je zapravo zajednička obitelj sistema, ali danas sam želio se posvetiti Pokemonima. Znači sve Pokemon igre, sve generacije, osim na dolazeće 8. koja još naravno nije izašla, su vam dostupne na 2DS sistemu. Znači novi je negdje oko 70-80 eura, ako ćete ga uzimati, jel, negdje normalno. Polovni su po 300-400 kuna, evo ja sam neki dan na njuškam baš gledao čovjek za 350 kuna prodaje, vjerojatno je već prodan. Tako da, evo, moja preporuka. Ništa ekipa, to je sve od mene za danas, pozdrav!